Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. To kaketin yung fisong turung kalaya iyo ha kanang mo kimasong turung mentah. Just ใช่ครับที่บ้านของพี่เป็นอายุเก่า Thank you, sir. เขาเลย to ki isu kirang bon mo ka sipas koloni ka dipnap ya ka ki priority jo ka ni sokan TV. เพราะว่ากินนี่กี่ pending issue กี่ได้กี่ priority จงนี้นะkita kan government Ki per ki bathamai. ya kita betul rungi na pet hamar bas sri makani ka coalition government you need to understand one thing we have abandoned ka common minimum program ka bale sen gitu parti gitu kita laga jong ka priority okay we will examine and then accordingly Balik kimi arngot deputy chief minister mata. bale no mi mun ong no bi Marlas kini sang away. Mansura kadon Mansura kapne kan new thing Mansura kadon ni ka ba mi arngot di deputy chief minister ni kapne kan new thing kata kamu ada kan question Oh ba ka protection ka MP ka dan apun rungot ki MLA post speaker kan ni shopping ni kan shono. nilai rai ka post speaker kan dong lagi Balik PI tang arngot UDP last pil trelang. Ngai kawan Islam na PI arngot ministeri ko UDP. ayah kene ka bi kene ka song how national president ni balong chief minister ya kene ka de ki kren ke long consultation Kini kita dalam apa dulu mo kung ka BJP ka SPP kini share dia ka search bikin hal anu. Kini ya kata kata di internal arrangement la ke jong parti tengah Thank you. Boleh.